Zdravo svima i dobrodošli na novi video. Ovog puta sam bila inspirisana možda i prevelikim marketingom usmerenim ka skupim preparatima za negu kože. Moramo da shvatimo da se koža neguje iz spolja i iznutra i većina reklamiranih preparata se može nadomestiti pravilnom ishranom. Koža je, kao što znamo, najveći organ u telu i to nam puno govori o potrebi za njenim čuvanjem. Ona nije samo zaštitna barijera našeg organizma, već se sastoji iz više slojeva i ima mnogobrojne funkcije. Vrši regulaciju telesne temperature, daje nam čulo dodira, kontroliše gubljenje tečnosti i mnogo drugih. Ali zato ima i posebne zahteve. Nedostatak nekih vitamina ili minerala može bitno uticati na njeno zdravlje. Isto važi i za unos tečnosti, navike u ishrani ili spavanju i izlaganju suncu. Zato ću vam u nastavku govoriti o najvažnijim vitaminima za vašu kožu. I to koji su oni, na koji način utiču na kožu i u kojim namirnicama ih ima najviše, tako da ih možete više uključiti u svoju ishranu. Na prvom mestu je vitamin B3, odnosno drugačije niacinamid ili nikotinamid. Vitamin B3 je jedan od manjih poznatih vitamina koji je zapravo jako važan za zdravlje kože. Čak se pokazalo da njegov nedostatak vodi oboljenjima kože, ali i bubrega i mozga. Kako vitamin B3 utiče na kožu? Niacinamid pre svega podstiče stvaranje keratina, a keratin je tip proteina koji kožu čini čvršćom i zdravijom. Također omogućava zadržavanje tečnosti, odnosno vlažnosti kože i održavanje masne barijere. Zahvaljujući ovim sposobnostima sprečava prevremeno starenje kože i razvoj ekcema. Kontroliše rad lojnih žlezda, tako da umanjuje mogućnost za njihovo zapušavanje i razvoj akni. Smanjuje crvenilo i upalu kože, štiti od sunca i smanjuje dubinu bora. Zatim, studije su pokazale da kreme sa 5% niacinamida mogu izbeliti tamne fleke na koži. I mimo svega ovoga, vitamin B3 smanjuje nivo slobodnih radikala koji nastaju zbog zagađenja i zračenja, a koji mogu oštetiti kožu, ali i druge organe. Koje namirnice sadrže vitamin B3? Vitamin B3 se najvećim delom nalazi u jajima, ovsenim pahuljicama, zelenom povrću, mahunarkama, mleku i ribi. Dalje, vitamin D. Vitamin D je liposolubilni vitamin, rastvorljiv u mastima, koji se ne mora unositi putem hrane. Dovoljno je bar 15 minuta dnevno izlagati se sunčevim zracima. Ako osoba nedovoljno boravi na suncu, preporučuje se da dnevno unosi 400 do 600 internacionalnih jedinica vitamina D. A ukoliko je osoba starije životne dobi ili trudnica ili u fazi neke bolesti, kada se više troši, potrebe su i nešto veće. Vitamin D nije klasičan vitamin, već je i hormon, što dodatno uveličava njegovu ulogu. Kako vitamin D utiče na kožu? Vitamin D smanjuje upalu i iritaciju kože, pogotovo kod osoba sa psorijazom. Obezbeđuje adekvatan integritet kože, a time i njenu zaštitnu ulogu. Također smatra se da nedostatak vitamina D može biti uzrok jednog oblika akni koje su izazvane bakterijama. Koje namirnice sadrže vitamin D? Razne vrste masne ribe sadrže vitamin D, a najbolji izvor su losos, tuna i bakalar. Zatim vitamin E. Vitamin E spada u odlične antioksidanse. To znači da nas štiti od slobodnih radikala koji su oksidansi i koji nastaju u metaboličkim procesima, ali isto tako i pod uticajem zračenja ili zagađenja u spoljašnjoj sredini, tako da im je vitamin E praktično protiv teža, odnosno napad od slobodnih radikala. Kako vitamin E utiče na kožu? On se oslobađa iz lojnih žlezda putem izvodnih kanalića na površinu kože. Kada se tu nađe, sposoban je da apsorbuje veliki deo UV zraka. Poznato je da je UV zračenje jedan od najjačih faktora koji utiču na starenje kože, tako da se na ovaj način, dovoljnim unosom ovog antioksidansa, prevenira preuranjeno starenje. Smatra se da najpovoljniji efekat ima kada se koristi zajedno sa vitaminom C, tada je zaštita od sunčevog zračenja najefikasnija, a i najefikasnije je sprečavanje nastanka bora. Koje namirnice sadrže vitamin E?
Vitamin E je kao i vitamin D liposolubilan, pa se nalazi u sastavu masnoća koje postoje u orašastim plodovima i semenu suncokreta. Veliki izvor su bademi i lešnici. Vitamin C jeste najpoznatiji vitamin, iako se njegova uloga pripisuje jačanju imuniteta, zapravo je u pitanju mit. Vitamin C ima daleko važniju ulogu u zaštiti kože od zračenja i u održavanju zdravlja kože. Kako vitamin C utiče na kožu? Vitamin C, kao što je spomenuto, apsorbuje veliki deo UV zraka zajedno sa vitaminom E, ali isto tako podstiče stvaranje kolagena u koži. Naime, tokom starenja naše telo gubi svoju prirodnu sposobnost za sintezu kolagena. Dovoljnim unosom vitamina C se ovaj gubitak nadoknađuje i starenje kože se odlaže, a pomaže se i zarastanje rana na koži i izlečenje oštećenih regiona, na primjer u slučaju opekotina. Koje namirnice sadrže vitamin C? Preporučuje se da unos vitamina C tokom dana bude oko 1000 mg. Poželjno je da se ovaj unos obezbedi hranom, jer preveliko uzimanje suplemenata vitamina C može voditi stvaranju kamenaca u mokraćnim putevima. Najveće količine vitamina C imaju voće, pogotovo citrusi, limun i pomoranđe, zatim veća koncentracija je zastupljena u jagodama, spanaću i brokoliju. Vitamin K je najznačajniji vitamin kada je u pitanju proces zgrušavanja krvi. To omogućava zarastanje rana kao i brže nestajanje modrica. Zato se zna da je važan i za zdravlje, odnosno ozdravljenje povređene kože. Zahvaljujući adekvatnom unosu vitamina K imat ćemo manje ožiljke posle operativnih zahvata, ali i manje uporne podočnjake. Koje namirnice sadrže vitamin K? Iako je nedostatak vitamina K redak, može se javiti kod osoba koje se neadekvatno hrane. Vitamin K se u velikoj meri nalazi u spanaću, zelenoj salati, kupusu i zelenim mahunarkama. I to bi bilo sve za danas. Hvala vam na pažnji. Ukoliko vam se video dopao, kliknite na like i podelite ga sa svojim prijateljima kako bi oni čuli nešto više o vitaminima koji su značajni za kožu. Kliknite na subscribe ukoliko želite da i dalje slušate moje video snimke i na zvonce ukoliko želite da vam stižu obaveštenja onda kada se oni pojave na kanalu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro u novom videu. Ćao!